kavet peus an istor se dija marteze. L'an eus briek a gonte an drai. Istor a roncourt l'épine. Bezoun bez var lene e roncourt l'épine. Aoun ba paret justement. Da ginig un ijinaden am gret. Vit tapout da logot. Un simple volar dat. Ur blanken, kret gant kwad pren, hag e kreiz ar blanken, naouten razouer. Setu a logoden a zeu, skriz e un tammig an istor, mais c'est nera force. A logoden a zeu, la ken meus un tamm fromage. Tu as le naouten evet just. A logoden a zeu, hag e lak e rok, va an naouten razour, a me zo aeg an ur morzol, hag un tol morzol war e fen, hag ed e cheu, a logoden. A tud ar jury, a oun ba Paris, alors din, ya mes, ma neus den ebet tro dro. A logoden a zad a zrebi an tamm fromage, hag ez a kuit. Ah ya, gwireo, a ez eus ur gunen. Me peus-kêr. A blaz a zeu e teuin gant un ijinaden all. Setu, e pen kenta mizebren la, e a rankour l'épine, quoi. Un ed, ba Paris, gant un ijinaden all. Atao, ur blanken. Ne oa ket mi un aouten razouer, me aouten un esken da drora an ouarn. Komprenot peus? Aouten esken ouarn. Setu, kinig ar an rai, d'ar jury. Hag ar jury, tud ar jury a oun, ala, din, me ne peus laket tamm fromage ebet. Justement, a logoden a zeu, hag e lak e rok war an aoten ouarn, hag e ra met pelean man tamm fromage.